سلااو ڕێز تەماشاوان هێژا بولتەنا ساعت 6 ئێوارێ ئەس ژوارە پێشکەشکەم دە دەستپێکێدا گرنگترین سەرنوچە. پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا پەدەکەسێ راپۆرتا خۆیان سیاسی بەڵاو کرد. تێدا مژارên کوردستانی و سووری و جیهانی گوتوبێژ کریە. رێخستنا پەدەکەسێ یا ئەوروپایە داخوێنیەک بەڵاو کرد. تێدا ڕاگەهاند ku کۆمیتەیەک ji bo şopandina rewşa xebatkar Xalid Meşayêx damizrandiye. Grupên çekdar di bilpêkirinên xwe de dermafê welatiyên Kurd de berdewam in. Herî dawiyê jî ciwanekî Kurd ji serê kaniyê revand. Li bajarê Stenbolê efserekî opozisyonê bi şêweyekî tund hate kuştin. Dubara slav. Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya raporta xwe ya mehane derxistê de behsa dawîn pêşateyên Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê bigiştî û rewşa siyasî û komîta destûrî dike. Kontrolkirina Efrînê û serîkanî û ta bi girêspî ji alî Tirkiye ve û hewlên guhartina demografî li wan deveran û bangên yekrêziya navmala Kurdî gotûbêj kiriye. Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya roja sêşemê sîvyekê berçileya 2019 raporta xwe ya mehane belav kir têda hatiye. Netewên yekgirtî beriya çand rojan neserkeftina karê komîta destûra Sûriya piçûkirî ji bo danîna destûrekê ji Sûriyê re ji ber kelem û rêgiriyên rejima Sûriyê ragihand ku mebesta rejimê jê rawastandina kar û rêgirî lê ta pixişteya kar bû. Ku hevdemî wê yekê rejimê û bi piştevaniya Rûsyê operasyona xwe ya leşkerî li ser Idlibê ji bo dubare vegerandina wê li jêr kontrola xwe zêde û gur kir. Ew yek di dexuyanî ku hîn jî rejim li ser çareseriya leşkerî û şer ji bo krîza Sûriyê rij de. Serbarî ku hin welatên herêmî wek Tirkiye û Îranê ku bi welatên gerantor xwe didin naskirin di nav de Rûsya jî şer û tundutujiyê lê ser xaka Sûriyê bikartînin. Wate krîza Sûriyê tundtir dikin, xizmeta berjewendiyên xwe bi tenê dikin. Herûha raporta pedekesê behsa çawaniya danûstandina Amerîka bê van welatan re derbarê destwerdana wan sizadana rejimên wan bê pirsên aborî ve kir. Amaje kir ku fişarên Amerîka li ser rejimê û hevalbendên wê hewleke ji bo tehfdana hemî aliyan berev qebûlkirina çareseriya siyasî li Sûriyê. Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya di raporta xwe de got ku Tirkiye di siyaseta xizmeta berjewendiyên xwe û net û aliyên din de berdewam e. Hewl dide li beşekî ji xaka Kurdistana Sûriyê bimîne. Efrîn beriya niha û niha jî serê kaniyê û girêspî. Hewl dide demografiya wan biguhere bi hemahengî li gel Rûsya û Amerîka. Kurêkeftinên wan li gorî Tirkiyê ji bo dûrkirina metirsiya eger hatiye ji sînorê xwe serbarî got pêwendiyên xwe yên navdewletî û herêmî hin welatên Erebî wek Qetar û Lîbyayê jî dike. Derbarê rewşa Herêma Kurdistanê raporta pedekesê amaje bi rewşa wê ya siyasî û aborî û peywendiyên bihêz yên navdewletî û herêmî kir. Got ku berê Kurdistanê li aramiyeke siyasî aborî bêhtir e. Encamên erênî yê Kongrê Partiya Yekîtî li Herêma Kurdistanê di pêş de rola serkirdeyetiya nû bê serokatiya Kosrat Resûl ku cihê geşbînî û aramiya siyasiya li herêmê dêriya peywendî û têgihiştineke bêhtir de li gel her sê serokatiyên herêm, hikûmet û perleman serbarî rola cuda û xuya ya serok û xebatkar Mesûd Barzanî di hemî rewşên Herêma Kurdistanê de ji bo dabînkirina karên pêşketin û serkeftina Herêma Kurdistanê. Derbarê Kurdistana Sûriyê Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya got ku gotagotên rawastandina şer li serê kanî û girêspî diriya rêkeftinên dawiyê de li gel Tirkiye lê hîn jî şer û nerhetî û kîn li deverên Kurdî hene tund tu jî hîn jî têbkar anîn serbarî azarên welatiyan ji kiryar û binpêkirinên grûpên çekdar jê dizî talankirin wêrankirin yên berdewam serbarî derbederkirina xelkê wekû çawa li Efrînê ew kiryar dikirin hîn jî berdewam e. Bi taybet guhartina demografiya siruştî têkirin ku hevdemî wê yekê bi hezaran derbeder di encama şerê li Idlibê de berê xwe dana Efrînê. Wate divê kar û programek li gel welatên navdewletî yên dost û rêxistinên mafê mirovan civaka sivîl were kirin ji bo ku fişarê berev rawastandina binpêkirinan hewlên guhartina demografî û kar ji bo vegera derbeder û koçberan ji bo mal û milkên wan û birêvebirina wan deveran jariyê xwediyên wê yên rastaqîn ve were kirin. Ew yek di civîna enekeseya dawiyê de jî hatiye tekeskirin. Derbarê helwesta pedekesê ji bang û hewlên nîzîkirinê di navbera aliyên Kurdî de Yekrêziya Kurdî li Kurdistana Sûriyê. Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya di raporta xwe de got ku helwêsta me beşek ji helwêsta enekesê ye û divê helwêsta pêdê zelal be divê derbarê de
لگور نرینا آن کسی جو پیدا کرنا باوری و سقاین گنجاو به دپلای یکم ده سربس بردانا رواندیان اری کرنا گارانتیا هفپریک راستقین دو مافو ارکانو همی آلین سیاسی بریو بری ده و طابیه لشکری جی دریار و بریک هف بش ده بو طیبت هفپاری ده بریارا سیاسی ده لسر و بنگهه اگر آوا کرنا دستکفتنه که شبو خزمتا گلی کرد دوزان نتوین اجتماعی یا دا دورانه هیا پولیت بروا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا قامشلو سیویک مها 12 2019 رخصتن اروپا یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا پدکسی داخویانیک درباره روشا خباتکار خالد مشایخ بلاف کرد. تیدا راگاند کوچدما نوچه روشا خباتکار خالد مشایخ خاطیه بلاف کرن یکسر رخصتن اروپا کمیته دامزراند هر وها داخویانی دهاتیه کوکار کمیته داکو روشا ویل سر همو آستان بشوپینن و پیدوی و تدبیرین پیویست جیرا دابین بکن حتی کو روشاوی آرام ببه. داخلانی پدکسی سپاسیه هر آلی و رخصتنه که و کسایتین کردستانی کریه که روشا خباتکار خالد مشایخ اشکره کریه و راگهاندیه. بله تماشاوان هیجان هاجی از برای خوبه میوانی خواه برز محمد علی اندام پولیتبریا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا دنباش برز محمد سرسالا و پیروز به راپورت سیاسی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا می دست بکن که در راپورت دهاتیه دست بک بحثا کمیته دستوری کریه پس دورده او 2020 و چاوا کار لسر کمیته دستوری واره کرن به طایبت پشتی کو شاندا رژیم سوریه خواه کمیته دستوری وکشاند. بله دست به که سال 2020 لوا و کارمنده و تبعی گل کردستان پیروز دیم هر وحال بنا مال و مالبات شهیدین کرد و کردستان و پیشمرگی کردستان تبعی خلق ما حمیا پیروز دکن هیوینا گو سال 2020 دا خوشی و آرامی و آزادیش گل مرابه درباره کمیته دستوری یا هاته پیکانین سال چوی دا بله براستی خلق سوری تبایی و ام ملت کرد طایبت برگمان گو اب کمیته دستوری بردوام بگو روشک خوشی و راحتی گل سوری تبایی را وری پیکانی لیم خابن شان دا رژیم گل برپیک و آستانگی چکرن وی کمیته دستوری را و هنک شرط و مرجن دیرو برنامج کمیته دستوری هاتن دقانین بردستین خلکش بوی دقنا جبوی نخوشی و زحمتی و آستانگی چیبن جوانی قاطعی گو هر وها تو علاقتی و کمیته دستوری را تنهی جواد بجن امج لایان خوازن ایدانا ارهابه بکن جوان خوازن انو ایدانا او دولت درباز بی خاکا سوری بین جبلی ایگو نظام خواست رژیم خواست درباز بین ما بس نویجی ایران و روسیا نه ده جواد تفاصيل في إيران ويبكرن هروها أو هزو وفصائل هين حميب الناس كرن إند بن دسلادايا رجيم دا كسن تندرو وخرابن جبر بكراسي أم تحسن رجيم حمي أوايا جدسبك جنيفا تاوك إيرو حمي هولدان خود كاج بوي تو كارو وبارنين كرج بوي جارا سركرنا حل سياسي سوری را بدانین هر وها مکمل سر جرسری لشکری سر خاکا سوری تبایی وقت نهات بردواکیون پشگیریه روسا جرال ادلبه او روشا گونرا خلقی ادلبه تیرا درباز بن زیده 3 میلیون و نیف کنسلوی درینه یگوتی آورا کرن و بمباباران کرن و نخوشی و زحمتی جبروی که رژیم تخوازه بده ناس کرن دنیای تبرا انو ام ایرو هزم قوتن ام خاکا سوری را دستی خواه بکن نظام رژیم مکمل سروی و تخوازه آلیات دستوری او کمیتان دستوری براستی بشون دا بده و آستانگی و زحمتی ورین پیشی بله برز محمد راپورتا و لسر گوارتنا دموغرافیا هرمین کردی باش راوستیایه دوی چوارا کرن داکو او پروسه ورا راوستاندن
بله مثلا گورتنا ديموغرافي براستي جي اسف مقابلنيه او روشن هاتي جايني وهنك هيزو قوات هرميجي البشتنجوي او وضع بي بيكانين تواي جي دولتين دردور خاطر في وضعيات براستي بجهبين لهاي وهاد من وضع بهتر بأريني يك هلوستيا كرديرا بس بيكي ومخالا يكمين يك هلوستيا كردي بي بيكانين بيشيا فا بروجرام ومشروع ويتخوازن بوردنا ديموغرافين دفري كردية بكر أو هجي براسي مقابنو جي أسف به زيدي حس صلاة ضربات وتاوك إيرو كمان جوازين تين كرجي مقابن حتى وك إيرو جي بجينا هاتكرن أو أقول شرط ومرجع وأم بكرة بيشابه مشروعات بسكنو هل وها أم دنجي خد جينن هزينا في دولتي إنه رجيم ودولة وتركيا وهزب سرفات خوازن جورتنا الديموغرافي جعفرين تاثير كانية تاجرس في جورتنا بنكره يعني بالبرسياراتي كفستوي جواكا نافدولتي برز محمد بالبرسياراتي جورتنا ديموغرافيا هرم الكردي دكفستوي كي بله تكفى نجواكا نافدولتي ده او بالبرسن او برشا سورياتي رادر باز به انينا خلقي جو بروجيكت وي اواي بي بيكانين دبرين كردي دا او دبرين هاما ناف كريل العفرين جريس بي سريكاني او هزي نافدولتي بالبرسيارن بردا ابا هالسر روشا ولاتي تيكرن ما في مروفاتي بن بيكرن ابا هبراستي لازمه هزي نافدولتي وتي خواستن جي وقو اكيك انساني مروفاي جواتي خواستن سر بروشي بسك بله برز محمد دربار مجاره يكرزيا ناف مالا كردي پرسا هردم تکرن کو حتی نها گاون پراکتیکی گاون برچاو نهاتن آویتن صدام چنه؟ صدام راسي خويا وديارة ام وقو انجمن اجتماعي كردي وقو فاردي مقمت كردستان سوريا اجدسبيكا قريرا سوري وروشا كردستان رجاوة تاوى كيرو هر وقتي ام حاضر آمادين جوي ايك هلوستيا مانا كردي ايك ريزيا ايك انين ايك هلوستيا كردي مخابن او هفيمان نابرا مدهات بالبكرون تابع تاليجي اما وقو بدا كسي وقو فاردين فاردان سوريا وقو انجمان اجتماعي كردي هر دست بيش خليها هاتب كار آنين ورادا سيما كرون حلمتي ما امجرا حاضر آمدانا مخابن لانين دي بيادا تاوك ايرو تابلو او بانقوازي تيقو تجي حتى وقنها بثر بانقوازين الشعاراتينا سأردين نها تجي بجي كرن ام برگمان هگر جدینه اب طرف دیتر هگر جدینه به وی روشی جدیل سر ارده دانستادن نابرا ما وقو انا کسی وقو پیدا او دانستادن ورنه کرن سر خال سرکی وقو دسته که ما دای ناس کرن نویساندنی خدا راپور خدا هل کشف هوای بی آوا کرن او کشف هوا تی دست بکرن بردانا گرتی ما ایچار نویسه و ندیار هستالا پیدا توکیرو او جرادستی و حتی کرن چند کسن بیور الناس کرن یاد دیگه کشو هوا گیبه کرن آزاد و حریت همین مسائل خواه بگیرن سیاسی و مهم و کرن سی خاله سرکی انا ام بحفره هفش و هر سی خاله بحفره بدون بسطینن خاله سیاسی خاله لشکری خاله اداری دی ام بحفره آریکار بن او مرا آریکار بن او دریا بکن گو ام بحفره بدون بسطینن جبوی ام واجب جیب کن سر ارده سر پراتیکی عملیه ام بکار بدون بسطینن يعني ديفي او قوتنين تي قوتن او شعارات او بانقوازي تكرن حمي براسي تقدير مدى ام مسألة شعارات استهلاكنا وبهاي براسي تسودين نادا مناطق الكردستان رجابا برز محمد يعني امكان بيجن جدابونك نافرا بريارة بيدي و بريارة قصده ده چه بويا بيدي ناخذه دست بشخاليا قصده بسر بكذا شو براستي يعني هيك توتي مسألة مفاوضات او دانوستاندر نابرا لاين سياسية جدا جدا جور بجور نابرا وضع ناكوكين هي اما براسي بينن هيزك سياسي لازم ام دانوستاندر نفرا لازم دانوستاندر بهيزك سياسي ربي وجه فيمانا هولير يك هولير دو دهوك دانوستاندر ما بيادي ربي يرو حاليا وقت ناس كأنه قصده وجه هيزك عسكري او با بانگوازیات یا تبلو بنوی بانگوازی دا ناس کرن و دری وکیلی اجبا خلکارا اب خلکی هی وگرن درباز بن کردستان روش آوا و تو حکم جرم كأنه سروا هي أمي سروا هلين
أبا براسي أم بيجن لازمة أو اعتذار بين أو هذا قد السدايا أو كيريار در حق مدى ولا إنجيل مو كوادر مدى لازمة اعتذار جواك سابقا أو خلقي خاطر شاندر أو قد زحمتي بن دسالات داريا ودا أو هذا قصدية بربرس هواي أو بربرس برواكير لازمة تي خواستن جوا اعتذار جواك سابقا نبيجن كوادر بنسها على مدى ورن خابطة وين مقبلة وكأنه أو دسالات وأم دي سوا أنا كسي وكبدا كسي وكباتي مسر أنا كسي فاهم حرس تاريخ خابطة وين بنواش عاراتي ولا يعني برز محمد بيزينا برز محمد بورا هم بيزينا كو إيصال صار يعني 2020 هم بيزينا كو غافن برشاف دربارة مجارة يكريزيا نظمارة كردي ورنا آفتن وام بيجن قرتين سياسي سربست ورنا بردان نفيزگهن وكو انا كسي لروجاوای كرساني ورنا فاكرن اما وقو انا كسي وك بدا كسي امش با مسئله هرا امادره چه مبادره و دست پیش خریه بکنش بوی لبهاتنا کرداش بوی ایک هلوستیا کرده ام جیر آمدانت برد و تبلو افکریار و نخوشی بسر مدهاتن لهر و ها ام بین آواکرنا یک هلوستی بو ما گرنگه بو کرده گرنگه دوی توقیتا گرنگ و به مرحله آوارتگ و ام ترا درباز مراستی بو ما گرنگش بروی ام چاوی خوش گلی مسئلات گرن ام دوشین یک هلوستیش بر لبلی البي هناك خالو مرجين سركيه جو هبونا كردا هلوستا كردية سياسي برافانيا خاكا كردي يك طرف يعني يك موقف ويك هلوست ناب طرفك تني خبينه دسلادار ام ابيتروك خدمت شي جيراني ام برغمان غوبي افاكن هاجر اف طرف دي اف لاين ديتر جديبن تنفيذ بگین واقعتنو بریاری خو ام جرا حاضر بن ام بکم گفتگوی داش بوی ام چهره سریا به مسئله بگین ام بکن هلوسیا مالا کردی بدن چیکرن و ام هیونا گو سال 2020 آواکرنا و یک هلوسیه بله لسر روشا سوريا برز محمد يعني افا نحصلا شهر لسوريا بردوامه چهره سریا کریزا سوريا و چوا ورا چهره سر کردن دوی چوارا کردن داكو افشر ورا راوستاندن ام بيجن خلقين دربدر خلقين پانابر بونه وگرن سر مالو ملکین خواه دستپیک کریزا سوری دم روجا 26 ماه ده 2011 هنگا انجمن اجتماعی هات اواکرن هنگی وگو شعارك ما وگو انجمن اجتماعی کردی گو مگو چارسریا پردگریگا سوری چارسری دی سیاسی به هنگی تاوک ایرو رژیم مکومه چارسریگی لشکری و عسکری بکرین یما ام نبارن او چارسریا لشکری بسر بکبه تقدير ماذا وبدليل تاوك ايرو اري رجيم تقالك دفر رادستي خاكر نجي لي تاوك ايرو او جارسريا لشكري ابد يمام نبوارن قو بسر بكبه وبمين او جارسريا سياسي او جي او جارسريا سياسي ب نابرا بيفين و اريكاريا هذه ناف دولتي بيكانينا بريارن جنيف يك يا 22 54 اول سأر دي بالتالي او ذي بيكانين باريا مدى ام مقتنعا وقناعات باريا ما هنا نجر سليك سياسي به كريزا سوري نائب سركتن وضع سوري جرسر نابه باشا روشا ادلبي چاوا برز محمد روشا ادلبي پرزگريكا ادلبي چاوا ورا چاوا سركرن پرزگريكا ادلبي بشتي اف دامازراندنا بيكانينا كوميتا دستوري ورجيم وروسيا ديت انه اف وضع بربهره بر آواکرن بر بقونا حق نهوی هر آواکرن دستوری و دستور جیبی آواکرن ام حمی پیدا زانن تشتگی دیاره و زلاله آواکرن دستور گنه و نج برجواندی نظام به و چونا نظام به و تونکرن و هلو روخاندنا نظام به جبروی که وی آلیه کمیته دستوری آستانگی و زحمتیا چید کن آلیه دیجی فشار عسکری و لشکری الادلبیت کرن جبوی او اطراف دولي رضوخ بجن برهن قرار برياراتي ورابين بوريا مدى زحمتي تشيد طبعا وابا هجي مسؤوليه يا متحده لازم اسرب مساله بسكن اب دولتي جرينتدار اسيتان هذا يا متحده امريكي لازم تدخل الضوء على بجن جراسري جرابين
وضع جلجي آوارتها ونخوشي خلقي إدلي بتيرا درباز بن مطرسي مصر هنا أف خلقي أو آواري وين دربازي دفرين دي تربب تايبت أمد بينن إيرو بر أبن دربدربن بريوال عفرينة بريوال الفادا فرين دي تري كردية براسي بنسبة كردا مطرسيني ما يدي شكرا أف جرستري لازم السربي سكنادن ودست نظامي وروسيا بيشيا وضع بي سكنك بيت شكرن وقواتك البيشيا وضع ردع بيكرن هاو نظام با خلقا پنابر بكي وف خلقا درب باشه داوين پرسیار برز محمد چارنویسا روشا روجاوه کرسانه ده روژن یاجی ده سالن پیش دوه چه به مدید کو عفرین گرسپی سریکانیه امبیجن کتن به دست ترکیه ده باجار سرکه ین دنین روجاوه کرسان مانه وکو قامشلو و عموده و امبیجن دیرکه و کوبانه مانه روشا بگشتی یا روجاوه کرسانه و چه به بارية مدى مثلا وضع كردستان روجافا وتحت عفرين يجي نأبا روشاقو يعني بمين بوضع هذا امبار لكن يعني داير كرنا تركيا وضرباز بينا ويزخاكا كردستان روجافا دا وين مينه جبر ناكوكي وخلافات وبرجواندين زيدي دولات كل سربي مسألة هنا ام نبوالن ابها مسألة تقدير مدى مسألة وقتها مسألة مرحلة حتى وضع سوري جرى سريع سياسي جرى بكرن أم بوان أب وضع تبايو وسرازب أبا هجيب قريدا مصالح برجاندين ناب دولتي بيكانينا دستوري بريارة جنيفيا بينجيو بيسدو بينجيو شار أول بيكانين أز بوارم أب وضع مجي وسرازب تايبت سريكانيو جريسبي أب وقتي يعني وين نمينا بشكل هذا الا قورتنا بتيابه كرنا وتركيا وفجر وين نمين بوضع هذا تقدير مدى از باورن اوي بيكاني دروجي بيدا لهرد مينا جريداي او مصالح ناف دولتي تايبات روسيا وامريكا وتركيا وقو دولتك جيران سر سينور سوريا اف ناكوكيو خلافات نابرا وضعي او هنجي وقت وبشون دابده لبالتالي تالي ام باورن اوضا وإرادتي خلقين دبري خوب خلقين منطقي خوب كل دبري خدا برز محمد علي اندامي بوليتبوريا بارتيا ديمقراطا كردستان سوريا جالك سپاس بو بشتربونته لستانبول سرباز و بالافروانکی سوریه جدابوی جه رژیم سوریه لپیش هفجین خوا هاته سرجه کرن. جدن نخوجهی سوری دانزارین که ده سبهه بالافروان سوری عقید اسماعیل الملا عمیر فرماندار انجمن دیرازور یا لشکری که بسر اپوزیسیون ویا لطاخن باجار استانبول لترکیه هاته کشتن. لگور همان جدران کجر عمیر بخوا برازی وی بو و لپیش هفجین و کچاوی یا بچوک او گوراند و سری وی جیکر توانبار نها گرتیه لطانها سدمن و توانه نهاتنه اشکره کرن. عقید اسماعیل الملا 52 سالی بو سال 2012 جه ارتش رژیم سوریه جدا بو و بو فرماندار انجمن لشکری یا دیرازوره. باجار کوبانه سر سال 2020 به الکتریک درباز کرد. لگوری جدن خوجهی جناوا باجار کوبانه جارکر راگهاندن که دو شوا سر سال نو لکوبانه ده تاریه ده درباز بو. ددما آمدکارین جه آهنگا سر سال نو ره هنجوانان که فاشیا خواه به بردان گلیان دانا خویا کرن که یک بو سدما برینا الکتریکه. پشت ایریشا لسر بالوزخانه امریکا لبغداد براوانی امریکی بحثا شاندنا بصدان لشکرین خواج بو دفره دکه. دو ایوار مارک اسپر وزیر براوانی یا امریکا راگاند کو اوی 705 لشکری ین خواه بشینه عراق وکو کارفدانه که جبویرن داویره.
اسپر هروها دازانین که هیزن امریکی ین فرقه 82 که برای آسمانی را ده ورنه و گواستن ده آمده باشی دنه و ده چند روژن بیده نزیک ده ورنه و گواستن. پشتی ایریشا لسر بالوزخانه امریکا لعراق جالی ملیسین سر به ایرانی و امریکا وکو برسوکه جه بویر را سربازین خواه لرجالات ناوین زیده دکه داکو پاراستنا کارمند و سرباز و بنگهین خواه وره کرن. گروپ چکدار یین سر به ترکیه و ده بنپیکرین خود در حق ولاتین کرد لباجارین رجاوه کردستان ده بردوامن هری داوی جی جوانکی کرد یه خودان پیدوین تایبت لباجار سریکانی رواند. لگوری جدن خوجهی جباجار سریکانی راگاندنه که گروپ چکدار حولا کشتن جوانکی کرد خودان پیدوین تایبت دا دماکو او جوان کرد لگل دایکا خواه حولا وگاراندنه لسر مال و ملکین خواه دا. همان جدره گوت کو خلکن باجر ناوبینکاری کرن و نه هیلان کو او جوان وره کشتن لی چکدارن بناوه گروپا فرقا الحمزات او جوان روان. تفی کو دایکاوی گلک هولدا و هجمار کسایتین خودان باندور لسر وان چکداران به ناوبینکاری رابون دا کو جهه کره خواه ناز بکه لی تانها تو زانیاری و آگاهی لسر او خورته هاتی رواندن توننه. دوریه که هفبش نو دناورا پولیسین لشکری روسی و هزین ترکیه لروجاوه کردستان هاته انجام دان. جدر خوجهی اشکره کرن که او دوریه هفبش جه 4 زیری پوشان لگل 2 بالافرین شهر پیک دهات و لگنده تلتمر لباشور باجار سریکانیه هاته انجام دان. یک جخالین رکفتنا سوچی ادناورا روسیا و ترکیه ده دوی دورین هفبش دناورا هر دو آلیان ده ورنه انجام دان داکو تکزی لسر وکشانا قصد جسیونیر ترکیه به روجاوه کردستان را وره کرن. هر دفعه درباره ده گرین امریکی جی لروجاوه کردستان به دوام هری داویجی لگوندوار حسکه گرک نو هاته انجام دان. جدرین خوجهی جباجار حسکه راگهاندن که گرک امریکی جه 6 زیری پوشان پیک دهات جبگه قصرک لروجالات نافچه تل تمر دست پیکر بری خدا باجار حسکه و گر خوایا دویم بردوام کرد تا گهشته بگه امریکی لباجارو که شدادی لگندوار حسکه. بله تماشاوان هجان هاجی از بر خوبدم باجار حسکه لجم نوچگهان ما دار عبدو دا کام بزار من که خلکه چوا سر سال نو پیروز کرد. دم باش دار عبدو سر سالت پیروز با خلکه چوا لحسکه سر سال نو پیروز کرد پیشوازی لسال 2020 کرد. بله دم تجی باش به شیخو سر سالتشی پیروز کرد. راسته یعنی وقت سال یعنی وقت 20 سال از کار پیش یعنی برنگه کی گشتی یعنی گشبونا و نه وقت سالین بری بو یعنی بری بهتر گشتر بو حاضریا خلق باجار بهتر بو حاضریا خود کرن وقت اجبو شبهر قخوی سری ساله ای سال یعنی دباندور هبون یعنی بچکی اف گشبینی تنبون جبر یک جه یعنی جبر دستهلاتا ترکیه سر باجار سریکانی و گریسری اواناجی رولا خالیس آدنجی پرسگریک یعنی بهابونا پیدوین و حاضریا يعني تشتيقوا بسري صالح حاضريا خابكن يعني دكارم بيجم يعني وقت نمونه يعني أولكي يكمين جار سوريا جو كيلوا موزا هر 1010 يعني أفجي يقولوا برسكريكا كهبو يعني أفجي سر صالح وقتين
يعني بقشتي خلكي يعني السرسالة خوا بيروز كرن بهترين يعني اف يعني تشتاقوا ديار بو وك صالين بري اف اللي استكن تقينر ايجو سري صالي يعني بكارتين ابايا براستي يعني قلكي ديار بو الباجاري حسكي يعني دكارين بيجم حتى يعني جي نرازي بوني بوجي حتى يعني في شك قلاجي دهاتن بردان وك دو بالشب سري صالي وك الساعة 12 اجبلي ليسكن تقينر جو قلكي البر الباجاري حسكي هاتن بله تقييم بله يعني في رنجيبو شيخو دارا هجمارة بهتر جي دربدران لپارزگاه حسكي يانجي لنافادا باجاري حسكي هلويستا وان چاوا بو او کسین دربدر بونه چاوا سر سالا نو پیروز کرن يعني وانجي اوجي لي قلت بتانا هوانجي يعني استرطالا خوا بذكر وك شهير كخوا بالغور خوا الغور خوا هربها دكارم بيجم يعني هجمارك ريخستين سبيل يعني اوجي هولدان بو وانجي الچند بستانا دگريان برنگي وقت دياري اجبو زاروكاجي ددان فان دبستانا اجبو زاروكين فان دربدرا يعني اباياجي هبو الباجاري حسكي لي يعني يعني وكيدن يعني سرسالة اوان هري بيروز گوش دربدریه خلاص بن و وگرن باجاری خوا و گندواری خوا ایگو بهترین جوان سریکانینا و گندواری سریکانینا بله دارا تبحثا وياك كر تقول كو هنقولا هاتنا بردان وكو كيف خوشيه كيج سري صالا نو تبوير ام بيجن كشتن بريندار كرن بقولين تبيانجي الطائش وقت بيجن تكاس بريندار بو يانجي هاتا كشتن لا لحسكي حتى يعني انها ما تشتك نبي هستيه بفيرنجي هاني اللي براستي يعني طيبت بساعات واصدي بشف يعني قال لك يقول لك هاتن بردان الباجاري حسكي كذلك يعني وكري ببري وكري ام يعني بشي اولهي اسايش تبيقو افتشتانا يعني قد خاكرين لخلكن خلقا برددا يعني مخابن يعني ابيقو بردن يعني هن جوان كاري اولهيجي دكاردكن ود لي يعني هاتا بردان شتايب بعدن مثلا اف ليسكن تقينر الباجاري حسكي برنجكي عشكرات فروتن يعني الجعدات فروتن برنجكي عشكرات صالين بري بلكي دوختاري جيما سوريا قعو يعني اولهيبو براستيه شتايا هبو لي برنجكي قد خبو حتى تجارت اويجي قد خبو انا اف ليسكن تقينر بلاستي درباسي روجاواي كردستاني بن برنجكي فرمي يعني الجعدات هنا فروتن ابايا يعني جي مخابني قالك سباس دار عبدون وشيغاني ما جي حسكي زي بالي خو بدم قامشلو الجم نوشيغاني ما صبري فخري دم باش صبري سرسالة بيروز با قامشلو تشاوا بيشوازيا 2020 كر سرسالة وجي بيروز به باجاري قامشلو سرسالة خوبه ساله هنكي بزحمتي پیشوازی کر جبر روشا بهابونه قال لك كي جو دبرته درباس دبه بشتي بهابونه دولار هنكي زحمتي جمولاتي ام چه کر جبو بكاربن اف شاهيا سر ساله دار خينن اجبرگو پیوستي سر ساله واهنگ قال لك جردوي اف بهابونه دولار هش حمتشت بازاران بها شباب وبرانيا ولاتيان جي حمو فقيرن وهجارن نكارن او سرسارا وكو جوار بيويستيان زارو كي خور كيفا وابينن
هنكي قالكي زحمت بو لتبلي بي اواجي سرسال قام شلوجي هبو خلكي قالك هنك شكرن لمالين خوا لكولانا هنكي هبون چونو هاتن هبو هنكي لنوك هر سال بري گو بهتر تبايا ولاتيان سرسال چيت کرن. بله صبري انها درجه بحث كر بحث ويا كيكر كو جرامبونا كان جي بهابونا كتشبويا بس يعني دفرد اوا خوازم بزار بم هر تشتك جرامبويا يان تشتن هنا تشتن معينا يان دستشان كنا بهابونا حمتش بهابويا جبرغوت بري خو بكو فك تشي كيجا بازار بيجن دولار بهابويا اف دولار قالك تشتي خلق نمازان بيتشب دولار بجريداي نجريداي تشتي حري جوتن لنابا بازاري جو بهابونا دولار جو في تشتي ارزان نماي حمو تشتي البازاري بهابونا كي قالكي بر تشيبويه يعني الجور جو خلق جو معاشي وانا يقول ستينن هناك جي 5 دولاري هي بين سينن او 5 دولار ترى وانا 4-5 روزانه که جیانا خو په دبار بکن بله زحمتی پر مزن چه بوی د نابا ولاتیان صبري فخري نو چغاني ما گلکس سپاس بو باشتر بوناته دیگم روزا سر سالا نو ده بلافرین شهرین روسیا و رژیم سوریه باوی که هوانه هجمارک باجار و باجاروکن روجاوای ادلبه به توپ و مشکان کرن ارمانج د انجام ده هجمارک سیویل د نوبرا کشتی او بریندارن دکتن د یکم روژا سر سالا نو ده هجمار گندوارن ادلبه جالی بلافرین شهر یعنی رژیم اسد هاتن ارمانج کرن ده انجام ده قربانی کتن جالگوانان گندواری ادلبه را گهاندن که ایرو چهارشنبه چکدارین رژیم جدور سنجار به هجمار که موشک و توپان با آوای که راست دبستان کو بازار که گلیری و نابنده که بحواندنه لباجار سرمین لباکور گندواری ادلبه کرن ارمانج سربار کرن که ده انجام و ایریشه ده چارولاتین سیویل ناوان ده خوندکار و ماموسته جیهابون هاتن کشتن هجمار که کسندن جی بریندار بون و جعالیتی مابروانیا سیویل و جوان خوشخانیان هاتن و گهستن اروها گنده که فرعوید و در دوراوی لیچیای زاویه اروها باجارو که امیر براستی ایریشه که توند جعالی توبخانه گران یا رژیم اسد و هاتن ده انجام ده زیان مادی مزن هاتن رودان اروها جدرن خوجهی جی راگهاندن که دوه ده شوا سرسالی ده بلافرین شر ین رژیم اسد جعالی کی و ین روسی جعالی کی دن و بگوری و با آوائی کی هوانه به هجمارک اپراسیون اسمانی روجاوای باجاری ادلبه بمباران کرن و سربار کرن کود انجام وان ایریشن هوانه ده هجمار قربانی کتن سرباری گهشنا زیان مادی مزن لسر مال ملکن ولاتین و دبری وڵاتەیەکی کورد لە وڵاتی هۆڵەندا دەڤژەنێک ئانکۆ بە بەغایە خوا فێری سرودا ئەیڕەقیب کریە پەنەبارێ بناوێ هارون محەممەد علی د چارچۆڤەیە هەیڤێکێدا بە بەغایە خوا فێری سرودا نیشتیمانی یا کوردی ئەیڕەقیب کریە هارون محەممەد علی دەبێژە کو ڕۆژانە نیڤ دەمژمێرێ بە بەغایە خوا فێر دەکرد هارون محەممەد علی خەڵکێ گوندێ تلغەزال یê bajarê Kobanê yê Rojavayê Kurdistanê temenê wî 46 salî ye. Vîdyoyek taybet ji arkêra şandiye em ê bi hev re temaşe bikin ku çawa bi bixeya xwe siroda ey reqîb dixwîne. Tutti!
بله تماشاوان هجا به وی آیم گشتن داویا بولتن خواه دوباره سنوچه پارتیا دموکراتا کردستان سوریا پدکسی راپورتا خویا سیاسی بلاف کرد دیده مجارن کردستانی و سوری و جهانی گوتو بیش کریه رخصتنا پدکسی یا اوروپای داخلانی یک بلاف کرد دیده راگهاند که کمیته یک جبو شپاندن روش خباتکار خالد مشایخ دامزراندیه گروپ چکدار ده بنپیکرنین خود در مافی ولاتین کرد بردوامن هری داوی جی جوانکی کرد جه سریکانی رواند لباجار استانبول افسرکی اپوزیسیون به شوی که تند هاته کشتن هر شاد و بختور